Kena teman-teman. Bisa teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri betapa melimpahnya ikan mujair. Wow. Sekali teman-teman, spotnya memang luar biasa. Ini lumayan bro, mantap. Ini medannya di pinggir sungai. Ini agak lumayan daripada spot yang pertama tadi. Ini ada 4 jari. Mantap. Lumayan bro. Mantap. Jos, tak kemana, di surga mujair di sini bro. Apa yang terjadi? Mantap, langsung tersolek dia, headshot tanpa banyak perlawanan. Mantap sekali tembakannya sniper kita. Besar. Wih, langsung mantap. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ekor teman-teman. 7 ekor. Nah, sementara punya kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ekor teman-teman. Ya, 11 ekor. Mantap sekali babon dua-duanya teman-teman. Double strike. Tersolek teman-teman. Babon teman-teman, perlawanannya mantap bro. Langsung dia bro, tersolek bro. Mantap. Mantap kan? Jos, mantap sekali. Mantap, jos. Bukan sniper punya.